Lelenzanza ukuthi abangi-understand. Kwesinye isikhathi abangi-understand ngilamehlo sekwalufifi. Lokho lokushoko mhlambe siyakuva kahle noma kusingisi ukuthi une trip yokuya staff room noma une trip yokuya ku creative arts. And then ke kusingisi sona okunye kusidida kakhulu singayiva le thina sicabanga ukuthi moya ku creative arts noma ku digital kuze kudingakala ukuthi kuze kukhishwe 450 ukuthi uya ku digital uye mobile class egameni likathi asicabanga thina ukuthi sidinga khipha 450. That is why kungathi siyadideka egameni likathi mara hlala lapha khayini ungayikohlala kamfundisi ukuthi abangi-understand. Pray laphana ngaphansi kwalekhaya elinabantu abanamehla ngaboni kahle lento oyibonayo egameni lika Jesu. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Ufuna ukuhlala phansi sekusile awuyisummarize mu verse 3. Sibane saNkulunkulu sasingakacimi na Samuel alele phansi ethempelini. Ay kuyo yonke sesamkelento kuyo yonke lento ukuthi Eli ngokwakhe akasaboni kahle kulento ukuthi uNkulunkulu akasavami ukukhuluma kulento ukuthi umbona usavuleki la kodwa sibali sasimakaze besiloko silokotele njalo uyayibona lento eyenza abanye bahlale ekholweni ukuthi noma bengakayitholi imoto noma bangawatholanga amabhachela kodwa sibani sasimakaze solo siyavuthi sibani solo siyalokoza. Hayi labanye bahlaliswa ukuthi sebatholile okwabo sebaphethe ama promotion ngapha nangapha abanye bahlaliswe ukuthi sebashadile mabashayizana nababingelela sebasebenzisa uleft angiyazi uzoyibona nawe brother zikalala lento masinyane masekhamba kahle egameni likathi angazi yenziwa yini nizayibona yenizwile na ukhuluma ukuthi ufuna ukushada egameni lika Jesu bekangekho umfundisi mawukhuluma egameni lika ngiyangazi ukuthi anginamfihlo egameni lika Jesu ngizwile uzobona nawe ukuthi egameni lika Jesu kwese kuthi na ubingelela ngathi ungathi egameni lika yaphuma asisaveli egameni lika kodwa sifiki lapho ukuthi sithandazele ukuthi iphuma bese kuthi ngathi ungabingelela kanje lethi ke lelivi noma ngaba kufika ukuthi ubingelele ngo left sisayana mara as long as sisavutha lesibani uyahlala noNkulunkulu angashadi mhlambe ngiyazibona ukuthi ngiwezi ngalendlela lesengikholwe ngayo sengize ngcono kunama mfundisi uyabona masilapha abakhola baze bafike lapho ukuthi sengiyakwazi ukuseva inceko mayijuluka masinyane inceko sengakhona nokuyibona akakabona ukuthi umnikazi ukuthi inceko seyijulukile mina sengibonile ngiyinikisa du but uyaqhubeka uhlaliswe nje ukuthi isibani saNkulunkulu sisavutha konke lo ngekulenzela kafiki la sebakutholile abakrecognize kanti why kungedi kimi is it delayed no hlala because indaba yesikhathi sho njalo mose brother mzwakhe phakathi makakhuluma last week wathi nje into esilimazayo sisiyongena enyangeni uhamba 5:2 kanti uphazamiswa nje la hour kuthi isikhathi asikashayi ukuthi izinto zakho yilungu mawufika bakugqabe esimongweni nangazi uzoyifihla kanjani lento ngoba benza sure ukuthi bakushala kungafihleki khona mabaqeda lapho bakushaya intanye